Magu, a bi ti mene poslušal zdaj? Jaz imam ne odhajati, no, jaz imam nekaj zapovedati, prosim. Jaz sem danes cel dan Sašo poslušal, prosim, prid sem, jaz bi ti rad par stvari povedal, no, jaz ne moram, ne zdržim več. Prid ti sem, ti mi jaz povedal, prid sem, ja, zdaj se bo malo pomenila. Jaz imam res take probleme, jaz moram vsak dan to Sašo poslušati. Čas je za vaš 100-odstotni odmor z Radijem Ekspres. Evo, danes smo pa spet en poklic. Ja. In sicer tele izdelke Dane neseva namreč oskrbniku mačjih pand. Ne, tole neseva pa mačji pandi, ker ima ful rada grozdje. No tako, zdaj sva midva dobila osnovna navodila, vama pa zdaj prvošva to pauzo, tako da 1 uro se bova potrudila, da bodo živali ostale žive. Odlično. Aj prav? Dober tek. Dober tek, no, prav. Lepo ti je, lejta. Hvala. Vemo, to je treba gledati se jesti. Jaz vam posladek, men boste sigurno prišli. Najprej morava sploh not. Ne, ona da res morata imeti pauzo, tako da mi morava to sama najti. Hvala Dana za to, ker je poskrbela za res tako Ja, res. super pauzo. Zdaj pa peva Pa tule. zdravo. Ja. Evo, Blanka, midva sva recimo da končala, ne, 1 uro pauze je bilo, kako sva se odrezala. A gremo Vsak kar tako po vrsti? začne, Gremo vsak po tako vrsti, začne. ja. Trening, a se vam je zdel v redu? Kakšen trening? A je trening za živali? Tako. Ja, v redu. Meni se je tudi zdelo v redu, tako je dvigvala, Je kaj bila na cirkuška. žival sproščena, Ja, je ja. zaupala, Ja. no, pa v redu. Ja, Okay. Iztrebki? super. Jaz sem Meni so celo tri- z roko prijel. Ja, tako da. požrtvovalno moram Meni so pa reči, samo 3 ne, da- bobki padli, pa plezala sem ful visok. A je kdo štel? Jaz sem štela. 3, okej, Ja, 3, ja. v redu, to je To je v redu, skoraj to je za 3. perfektno. Ja, Ja, odlično. Hrano smo dali, smo? okej. Ja. Bambus smo dali, Smo. odlično, nabrali smo ga uspešno. Tako da, jaz To je to. mislim, da ste se dobro odrezala, no?